rukiri rungiro thongi muraithiria wa Meru TV na nkirigira manurere na wokira bwega umenyeri ni bamwe ni nyamurungu na gitio kinene utigire nkuwate ugeni kire metha yetu ya ntheto na kirigira wisasawa kawethirenio bambetaga ni Faminas wa Kimathi ntheto cia Meru TV rukiri tugaciambiria kagitania ka tukiambiria ntheto cietu gatwambiria ntheto ino na kiaba kira kithiritwe kina mbere kuigua gikiwataga Kenya na baingi bakina mbere kuigua bakionanagirie kuringithika anene kumania na gukua kwa ora ware waziri wa kithomo aganthigoro ni Professor George Magoha kuringana na atongole mwanya baraba ethiritwe bakina mbere kwa bakiruta riboti ciago baugite ati Magoha narare mutongoli ora kaina mbere kuwakiririkana wanuntu bakwagirithia kithomo na mononkuruki mutongoli ora thie na mbere kuwakirutanagiria gutigira ati sekta ya kithomo ikuthina mbere kwigua igiukagira anene atongoli mwanya ibethiritwe bakiruta ntumiri ciago cia kuboreria muji wa Mututigi alio Raila Odinga na kinya atongoli bangi baraba nene thirikari-ini tukina mbere kwa tukirithagiria ntheto ino kwa undeni muno kagite kama ngatheti na muno nkuruki tukirithaga rugono rwake buracia iguru burakurangire na mantu mangi tamara kagitaniaka mashukuru mambiritie kurugurwa akari kumantere cia Tharaka bathirite bakina mbere kwa bakionanagirie kuringithika anene kumania na irio bira bakethaga mindani bakiuga irio bibi ibyo babite kana ibyo bategemeagira gucokia nabyo ana shukuru na kuringana nabo mbura ndiru etina mbere kuiwekiganaga na kokomba kuiwa kwina thina gucokia ana baba mashukuru kagitanikara bethiritu bakiromba thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi gutigira ati nikunenkanira basali kengo ana bacoka shukuru batikaina mbere kwa bakenga tagwa arankuruki bethiritu bakiromba kinyari mubanene gutigira ati bakubanenkera kanya nkuruki kengo begwa bakiria bichi ino mwandiki wetu wa ntheto Ndagara Waiguna noe ugutwambire na riboti ino amwana alito kuinga chukuru wakagita kara ya tiari bakinengerwa kanya kuri ogone kenda bomba kwethora baicharia biti ende ntobo ntereche Tharaka iboremete alito bechoka chukuru ntugo ye munde na bwa tiari bakirire ngori kwaga biti ntigere bichi onkwenda kojo lakini etikogana onto koko komete totekone yabiri abo kamata toranto tondaka jabonda maguta meitirie konyo maguta machini gana go gathokoma mama ire ukathokoma garo nyina na maguta aki kana no ntotore thinya tugacokwa na botokero tutena bichie kugana tuti ana batietegere kachukuru daga kwana ingirichiere ngwena chichonda kanengera na ikaka thiga achoka ngarama ni oyetetie karigara maguta marero matiko gwantie bwatwere gitumi kiongwa tiari kumantere cha Tharaka baremete ikoria bichi kwethora Tharaka bantora rumambure tomba kwethora ikigana ikiririkano aciari benge beja ciao bachirutaga uremini Tharaka mburera raurire ku Tharaka baingi batiaketha mono kinyoka thitambande cia Tharaka no thikwibo batiatwa runyani na aciari bari bairigirite gucokia na machukuru mbura tira ura matoketha twe muthigi muntu arenga kio agaruta kiambi kemwe batoreregete twaketha irio bia kongana tone bici mbura tira ura kongana amona kwethura mbura tomba kwethura kiara kiria aciari baraba churire tukebe tunini mendani bage kama tatunda kwira thokoni no ntoba bici batotiga mbende bakagurira na magori maguta ndengo na chotoreta na 90 batigogere no agotwetithiri kinya no agwanu bebute na ibutu agura mbe ona thenia muro ende tugweta thirikari bwato tukumeta no amoromito na me batoririkani na no ntobo wiromba ria wakire mujumbe wa Tharaka gitonga murugara irio riri tukwenda gitongare kere mbachari haraka baba kona mbachari bone ne kenda na bakombo soka sukuru otia mbachari tonete mapomu to kwanga tokero itogora chai bani toyorerie na ba toririkana batatoririkana ntije amwe nogu bagita mbitokere thirikari amwe na mtongoria chonde cha kaunti ya Tharaka nithi kuthongera gatene kenda bomba kwethora bakiona mbachari ana bao bathoma batakwengatwa rereta nkoma ronda rainyo kunya toririkane ndirikani tona amore agwo karinde geteni gya kutoririkane rwani romanyarire kwera thirikari nare thirikari ire no torikana tore aciari mono bunge beto mugitonga murugara na ngabana wetu muthomi njoki na Susan ngwe mundu batorikana tore aciari batoswire bisi tota muthomo njoke twamweta njoke agakena
na toririkana na inya yonde wanachucha ni tomoringerete mburoko na toririkane tuinde na kiri weya ni bwambasari ino makioria kagita gakunyagaru inyagaru batao choberia na ara mwana umete nonto aciari bonde bari na thina focus na orphans na disabled bonka nonto still kwena family chinge chiena obataru nonto wethio kethera muchiari na ana gatuge kwe muchiari na rwana te 10 na rwana ruru ndero secondary Tharaka thaino tutiaketha ukaya kuwa mbeche inu ile tethia ana tabara orphans na ana bara disabled ukathi gwethera kwina family chinge nacio ikaingirwa anja chieno bata menire mbecha ciake iriogo acobera tigwa indisability wanka atethia hana orphans ana bange batie na aciari na baro data na betu ni baoge mono iba coberwa tafadhali ndene thaka twina thina nene mono no kathi kwethera akaraithĩria gintu teku agatethia nonto kwina family yena ngina yena ethe lakini ukethera still antu abu ibakubatara utethio na inya mono Nkiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Ndagara Waiguna Ibwega Ndagara Waiguna runtu bariboti inu na njira enkatha na boaciari ntereshe gembe kaunti ya Meru ibethiritwe bakibumiria na kuruta riboti bora baethiritwe bagicokia cukuru kana ana cukuru na thina na ara bethiritwe bagithina mbere kwa baitariria mantu kathumba mara methiritwe makina mbere kwa makibura magira na muno bakiweta ngarama ya muturire ni imwe ya bila bethiritwe bikina mbere kwa bikiba wata katha bakiendende thirikari kinya yo thina mbere kwa kithungagira gati kengwe ka watethere murithi waba no we nacio Ori alitwa bacokerete ndene ya cukuru kaire nyuma ya rutha runene na aria bacokerete nyuma ya corona amwe na kwithura ni gitarira cukuru ciambiritie tamu yacio kawaida uria ciaturaga tene kwambiria Januari na ndi aciari ni baritie kuumwa ku maisha ka umwe wa muturire uria bwithiritwo bubaite na inyam lakini na mwana naona mwana basoke skulu uwende na tunogato kutoachiwe meto so ikabeka kureida tunataka wende tuna vyetu aciari baba kiaria ni baugite ati kwina umwe bunene bwa gucokiana skulu ara baugite mbeca iciurite na njira inene lakini amara leo Januari faster than we expected. Aciari somia ni gucokiana skulu na uberi karenji kuthoma na iba kathikira arimu boya na kinya respect ya chokaniria mwarimu ni mwana baka serious ya skulu itetie lakini tutena option hata abiura amwe na bo wa biashara kinya bo ni bakuga ati gutena uguri bura buturago kaberene au uri antu baguraga into byo gucoka skulu lakini tuena thina nene muno itarira macoka skulu no turigari sana bo nyari to batikugura into ora bagura renge tekwerewa kana kumenya ne atagukari kuringana na ukuona no tukuma ndogerero kirente kinya kamba keti kana no karamu kana kinya yuku ande ndigari mono murethi waba kuringana na thai twethera twende tinto nusu store ikethera guthira lakini tegomea kethera ni urathi gukwira reo yakuyaneria mono na macoka skulu ibyo bindigaretie mbangite mathando kuya kuthokana from one school maonda kumalare kangeta kirongoro avero ali mathando kuna yako mobile. Habari kijana? Tuseme unaitwa nani? Derek. Unasoma wapi? Alamano. So umekuja shopping. Unaonaje vile mnarudi shule leo? Iko mzuri? murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya igembe mawa tugerekana na riboti ino ya murithi wa bana kiraitwo Murungi Foundation nethiritwe kiguna ana 10 kengo bakaina mbere kwa bakithia cukuru mutatara ora wathia na mbere kwa kiambagire mwankani wa 2025 na kuringana atongoria ba
bagikundi kana ba ngwataniro ino bethiritwe bakiuga ntububu no bukathi na mbere inara bethiritwe batumia nkoroke shilingi 850 tigira murandu uyo no kuthi na mbere kwi gikinyithanagira muno kiria na baba bethiritwe bakithi na mbere kana bakiwatwa mbaru kagitania ka Frank Munene no winacio Neana na aciari baraba kenete kumana na Kiraito Muronge Foundation baraba thiritwe bakigunekana bichi tamu ije ya gucoka cukuru nkurukia mung'ana jwa ciringi 850 jara Kiraito Muronge Foundation bethiritwe bagitumira mbeca iria tutariritwe ni mutwiri muthomi uri mwerekerio mubango juju na ugite cithiritwe ikiumana na nje ura wari ngavana wa Meru Kiraito Muronge ura withiritwe agitetheria na baba inge nkurukia 300 gukurukira mubango juju i program batwire no kuma 205 ira bathomithitie aritwa nkurukie 300 na aritwa nkurukie 300 bonde bena degree kuma ya mbererie na irio family ya Kiraito Muronge ronera inya wathwa numere siasa na ti siasa na retire siasa ne akendelea na wendo bwa abo gutethia na braba ku beno mo batu ja kithomo ondene Meru County wo ikono ntunya akuma siasa ne atirarungikire mutaratara jwa wajo guthethiana na ikono ntunayo tukubanenkaira cheki na bau bangi bejete tubanenkere bonde nikenda bomba gwikia chukuru iri fees program when itethetie miaka mingi muno. We have the program has many doctors, lawyers, engineers na bangi baina in a big way in a society bagutethia gukuria Kenya yetu. Mutwiri muthomi agita na mbere nethiritwe nkurukia kiuria kinyatongeria bangi akira mpumba kuuria antu bau bangi ibagwatanira njara batethia beja na batethia foundation teje kana nyaba wagu tetethia foundation teje utethia njira kithomo na njira mwanya no nto antu bangi bene into bibingi bena mbese nyingi lakini batego situmiro wakwagirite gutethia ana bana nto ana babibo president baloju bo governor baroju na tongeria baroju kimantu jonde kinge benda kuga ike thirikari igitare aciari bena thina nyingi muno cia mafis ndaromba muno thirikari ishauriane itikanirie nikenda ana bara bagukurukira nzitu kuna problem antu CDF thirikari ikiria kenda ana bomba gwita skuru then nyake county yetu MCAs na our excellence the governor bagwatanire nonto ana babengi na ndi njabare babengi batrombo soka skuru nikenda bakomba kwa wambasari bomba kuthoma nabo wana na aciari bara bethiritwe bakigunekana nkatho inene Kiraito Muronge na nja yawe ni bethiritwe kinya bongo bakiuria atongeria bangi kuoja na bangi aja county ne Meru iri njira ya gukiria kithomo. Prince Munene, I'm a beneficiary of Kiraito Foundation studying at Meru School. I'm so grateful for the opportunity to be here. We thank God as well as Kiraito Foundation because it's a good platform where we are able to make our dreams come true. Personally, I want to thank Kiraito Foundation, starting with the governor, his wife, and everybody who is involved in the foundation. I believe my dream is becoming a neurosurgeon, and I believe that that is going to become a reality with Kiraito Foundation. Baba wetu Kiraito aite na mbere na ukuru butina thina nontu autia msingi umwe wana betu choke mbuge kiri ana baba kuthoma na bo baitikirie kuthoma kinya bo baite vindi vanene na baite inya ba support barabangi bakabethe bainyuma yo kana gitare yao yo Kiraito abwithitie kuga koibwega muno Murungu abatharime na angi nkumenya Kiraito thai ati siasene no mwite ruterene ro siasa na nailelete Meru ya ora wita mbere ko baraba ikuo bakareka kuria utethia antu bangi kana kwa iliana baraba inyilikite mantune ya kithomo baite na mbere kubaukiria iba ilele muno belela nandene turi onto atumite ruterero atiania uru ana beto baina maxinyenjia yonto mwaka yu na no baithire batino bailela kuringana na bura Meru ikari kugwa nkaromba bawatanire kwambiria nende kenda baitithia na ba aciari bangi kana na baraba kwenda kuthoma nuntu bo mugongo yu yetu na Kiraito Foundation ni umbite ontetheria miaka eu yonthe nonto thai etite form 4 ninko bachokeria nkatho mono na mbuge Murungu endelea batharima no ba resources cia kuendelea na foundation nitwania na baingi muno bamwe lawyer bangi daktari netugopo kinya baba betu twina bwaja muthajo na arua student ba twina bwaja
Kiraito Foundation yapo ndenge baromba bathi chukuru bachiomie batigete kurete our governor down na nimbije abagawa Kiraito ni aumira ofisine akuma makutano tauni nene Meru gishigo bunge ke North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene Bwega Frank Munene nontu bari boti no na imate bwega tukainambere kwa tokeru tunagire kinyentongorira Chadie nambere kwegwikega gaitebye giciesha bwega tukainambere kwa tokiringa tama kinyatama utetheria barabange begwa kinyabo bakiona agantu na mononkoroki bathi nambere kwegwa bakendereaga na mitore yago bwega katu magarukia nini nyumeka gitatepura yetu gashokera kaingo tukainambere kubirekeria Mbeto cia Meru TV tukiri Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku lyo tungata bwa chibitari bora ne bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreje no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ne burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya mantu nkurokito ringezi mungu kurokera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chetu chionde iriria kuinagwe nombe nyoto andikira gukorokera email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke Solution Circle, your ultimate financial partner. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugo Kenya kaingo kuwatanira na wokeria biashara yaku mbetigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kaingo tumenya mainge na tuinambira kwa tukirutanagiria wokeria yo kiri mubango watu baitidani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru.
a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023 and you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma town ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na arito boarding school na Discoras na nyatu na ari moba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana beto konogo kadhea bate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane bwetete na mbere marije to nja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Tugurikina ushokera kairi muraidheria wa Meru TV kuthina mbere na ndeto chetu. Tukithina mbere nate antubamishie era baturaga batena biakurekana batena gantua kuruma na arantere Shiabori Western County ibethiretwe wakina mbere kwigwa kiunekana gantua kuruma na arankuru kibethiretwe bakiromba kinya antubara bangi pare na gantu bathina mbere kwa bakibu magire kengo kwa kabatetheria na ikengo bakakandana na yura rya rithire turi kibarumiraga kiwo mutegi nwe winacio ni wega tondu irio ici ni nguri aria na Ngai amurathime ni undu wa kuririkanaga cionje na aria matari hinya murathimo tunona guti undu ngigwirigirire na Ngai ni aramenya ugo no ngumwirite ndie na gya kuria na riu ni mwandehere ingweta muchere jo ndae wanandi na indauga ibwega muno nontu twina mpare nyinge na riu ari ringi sana na itugucokia ngatho kiri babue nontu baguturetera irio na aru atuterara na mbara na turere na mbara chokeria chibo betu ngatho ona kinya njumbe na ndisi na ndio ndigucokia ngatho muno kwamba chakula ambayo imeletwa haingeweza kutoshelesha kila mtu ambaye anahitaji. Nilisema watu ama familia 8,000 wanahitaji chakula katika hii Buri West wetu, lakini sasa chakula ile imeletwa haiwezi toshelesha kila mtu, lakini sio kama bure, because inaweza okoa mtu maisha ya watu wengine wanaweza jitegemea na hatungeweza kufikia kila mmoja wao, lakini serikali ama
wahisani wengine wakilete vyakula, tuta consider wale wengine wanahitaji chakula. Lakini kwa hii round ya kwanza tulikuwa tunataka tuwapatie kwanza wale ambao ni maskini oe hai, alafu kidogo tukipata zingine tutawapatia wale wengine. So hii ni tunaangalia kwanza wale ambao wako mbaya zaidi, alafu baadaye tukipata chakula kingine tutawapatia. So msione mbaya kwamba tumewaruka siku ya leo, lakini serikali ikileta chakula kingine tutawaangalia. The food that we got we divided into two. 130 bags of rice and 150 bags of beans. We shelved that to go to schools. We shared among the schools as feeding to go towards the feeding the school feeding program. Doing the targeting kind of distribution, whereby we target and then we give sizable amount of food that can last at least 1 week. And we use the World Food Program ratio. There is certain amount of food that is required when it comes to pulses, when it comes to the cereals. There are certain amounts of calories that a normal human being has to get on a daily basis for lunch and for supper. Appealing to any well-wishers out there, be it nationally or internationally, to assist us to feed these people. We also have the slums that are there, and you find that the conditions are not very good. Anybody, maybe any well-wishers out there, they can assist in constructing houses that are actually habitable for those people. Tugerekana na riboti ino na ati ya biashara thokoni ya Koromone ibethiritwe bakirutha kithurano ikuthura baraba kaina mbere kwa baki batongoragiria na rende kithurano giki kaina mbere kwa giteithagiria kumenya bara bakigwa bari atongoria babo. Mwandiki wetu wa Ndeto Frank Munene no winacio Gore kiria biashara bathoko ya Gakoromone ntima gicigo bunge kia North Imenti bethiritwo barika gitene ga siasa nontu bagutara atongeria bangi ba Meru riu ndeka ciotara nikenda bakethirwa bakiringa kura ciao ajari Jumatano ya tariki 25 na ni nyuma ya kithurano giki kwithura gikiangaratana mwaka muthiru ara tukiaranira na mwerekerio mantu jako ni biashara kiri thirikari kaunti ya Meru Masikagwiria nethiritwo agitariria ati ni bagi tete mibango bobwega na kithurano giki gigeta na weru batyo guti antu tukaretera bakuma kungi ibarabu ingo bugite ibwo bociandikithitie kuu kura cienu nacio tugatara tugiukira yemwe ijiri ithatu ikithomawa na ikinenkairwa agent wa urokethira arungamirite o murombigite nikenda tumba gwitara na njirera yagirite na kura iu twarikia gutara nirio tukomba gucithoma itumirwe nikenda tumba kumenya no acinda gite kiriko na kithurano kiu ntikuona kina thina buru nontu nandi wendi bwa wananchi bongo bagakoromone nebu bukathithika ndene ntuku iu na batwe turi thirikari nitubukaritie nikenda kiumba gwita bwega kithurano kiu itu kithuranirite bwega buru ballot paper ira tugatumira no iu twambire na au butwire kumithoma kiumia kionthe nio tukeja nio na ikethirwe ri ballot iringi muri nikenda iumba kumenyeka yumite ndene ya ofisi cietu na gutigintu kingi gikongerwa rutere au na mbwakikishire ndebe nacio tutumaira ndebe ira transparent ya cia IEBC ithurano ne bibi kwa ndebe igokirua nacio nanwe ni empty
kwa bwamberie gwikira bukiringa irora bukwenda kura na kura nacio bukaringa bara bwaciandikithiribwe buritaga ngugi ndene ya thoko eu agita na mbere masika gwiria na atarĩrĩte thirikari tumba kwithura ekireta muntu uriku kana uriku indi baba kethura bakia biashara bathoko eja gakoromone kanyaga kwithurira atongeria bao na bara bakathura ni baba kethura bagitanira na thirikari ngugi batwe ndene ya thirikari ya gavana ni mama gute muntu kinyomwe uria kwirikana no kwendekana ethira no thuri ruterene rwetu twi officers babwe wananchi muntu ura bugatunenkera niwe mutongeria wenu kwa winko bwira kwina democracy ya hali eguru bukaigwa gwa bukaigwa bomaki ejeni ntuboringe kura njona kibande giaku tukaunta check register yu twambite nau tuone owigwe na ndio ringe kure kuna chiataro ora mushindi nuo karitarira ngugi na batwe thirikari-ini bamuthia mwerekerio wa biashara nethiritwo akiuria antu babethe na kinya antu bonde ba biashara bethura bagikathere kiri kuthurana guko kwao na ta thirikari ikethura igitigira gute muntu bakakanyethirwo akiangaratania kithurano giki ombe bo ibwo bugakaria thoko na kwithirwo kwina amani babu ibwo bukethira bwikionereria kiri aringi kura kwa tutikwenda kuigwa vurugu kinyembi no ntu imantu jakethirwa je werune na je mantu je na ngwataniro enjega no ntu tutwire kubanga ngugi na bwinthe tutirabanga gatwinka tutwire kubanga inya na babwe kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene Bwega Frank Munene na itukuregira kinya kithurano giki kia muthenya wa imundi kirigiritwe kuruthwa Loko nino gikaina mbere kwiwe kirugikaga bwega na bo baraba kaina mbere kwa bakithura wa bagetigiria pumino na barana bagashindwa kinyabo bakaina mbere kwiwa bagetigagiria nuntu no kinya kwiwa kwena mbetiganirio gatika baraba chindetwe na baraba batashindetwe kengo kwiwa kwena uruti ngugi bwega abana bagakuruka tukiba ragia baina mbere kwa bakirutagira biashara wira bora gukubatara kengo ngugi ithina mbere bora kwagirite kanyuga kuga tukinyiria muthia wa maratu kubanga banganetie dukirirwa imundi ende tikathi kuraya imeka gite kuraya tugucokera na Nancy Ndogo kengo twina mbere kwigwa tukiendeleaga na mubango wa kuringa eme ni ukawethire bambitaga ni Faminas wa Kimathi.